Furusathu Ep3 hurma miduniye Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Obet izzat teri muslim akhuna. Ad Ramadan ma satuji kama gwanama. Alun menge mujtamauge gina bayakan adike muslim ummatuge gina bayege macca. Emi honna heifawani Ramadan mahaki keem boimge masarege gotuga. Alun me gitereng emme kuda kujjaeves. Sifawani ei wara miru kaachi hadage komme dohku eki zazatuge kaachi hadage kaamehege gotuga. Obet akhuna akhtunne mi alukamuge masare alugona menge mi vishnum badalu kollambi alugona menge koda kudinna wes emme koda kujjaya wes mi alukamuge masarekamuga kem boimuge masarigge gotuga sifawan alugona mem badalu kollan ebe jehe mi alukamuge masari gotuga aila emmen evve alukamuga eki alukamtago mashgulwa masarige gotuga e kudinna wes sifawa waran alugona mem jehe ekamuga mashgulwa kem boim alugona mem jehe nabiy sallallahu alaihi wasallam ge riveti irshad fulugawa gota agonu minge keem boimuge battam badal kolla nabiy sallallahu alaihi wasallam ge riveti irshad fulugawa hadis fulugawa aspawe bandu furanu kewma kanama emihegge banduge timba ko febba kewma e bandu fura kewma ki emihegge banda libe gellume sehi gotun libe gellume emiheka bandu fura kewma ge sabun kannekkama baruheli kannun itur kamen dimanuwa ehm tobite khonne algon men ramadan mahuga gina wagutu dualuge muli wagutu nukano be horma ekuge wes reganuge ilibe wagutuga algon men kiyam shaban algon barudan eba ituru wegende tarawih namadan ekamu shaban algon men dagu wegen ebede mikan algon men badal kollam algon men baruheli fa mewa hashigandu lui kolla algon men sunnata ay gotuga keyomuge aada kaada bahattam eno algon kamiyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh